gwasooka awo omutima gwakaguti ekitegeeza gyendi ndi kulwa awo natandika okwidamu okutegeera nakanti ekitegeeza ere ndi kumayo bwa biseera era kuluno genderamu okwogera ni Hajjatukiisa nga nakadama n'etiimu ye akati nga mwenzi kairaire mwabe mugeni mukulu nampadi nakati kulo nali mugeni mukulu ali bimwansa bati byakola ki byatuuka kuluno lero kuluno kambete nabanja kambete prime minister mwene yata prime minister yatukola obulungi prime minister yakola ki yaida era ndowooza litwasaba bya confirming ona kuleno nakobera abataka abali bambona nga kusubira ati nkali mu people power nali mu people power obukaire na banje bwe yakwano bwakukisa tibukaire mukwano kubandaga bakulaga kuba kankobere nali mu people power batukuba emigo ebusalamu president wa people power yaliyo eruka batukuba emigo abantu twakosebwa abandi basibibwa bana ifu abayizo omusango babasibira mu maka gaabwe abaana abantu ifu abaana abandi era kinina kagera nti opposition eri getuwudisa awo inakakakiza kuba ifo getubanga abandi basibibwa abandi baluweire ayezera muntu naye naije kutubona mwidwa yana kavule kairinga nze nali mukukwedanga kwanze ni musaada mulimi nali mukwedanga nga nze ndi kubeera timu yange na abaidandaba na abaidandaba bayine na kavule eyo wala bo mutima mulungi na abaidandaba nakola kyo nakuweno lo prime minister yali ku Kisaawe binakobera abantu nti bana babere mumbona mu people power navwaye ira boti yango ida people biwapalanga byona wabigaba nabyo kyabo kirina kubigaba tiya nakubiringa kuvula mu bwangu yenda sano ndi ku timu etambula nava ye bafumba obufumbe ndi yibayibula wava ye bali kufumba waira ye bayibula iyo ndi yibayibula at least wayenda kufumba obona eriyo wolingirira kandire ku politics enze omusa genalinga nkaliyo nga mbona nga tujja kujja mu ntebe yako bati omusada talayira muwero omwezi talayira muwero ibanga liti omusada yalayira nkali awo omusada kigobali ko batalayira president Museveni talayira tajja kulayira kuno entebe mu ntebe kuno talayira omusada yalayira omusada bwe yalayira nakanti omusada waifona tukobatya yatukati ebintu abiza mu koti y'abantu nati amani nalingirira mbone koti y'abantu ejakoba ejati amawo be ejakoba kiza kiyakoba ayino obwongo mutwe mu wawe seisubi nawe osobola okutegera ekijja mu maiso buti batukali awati emeri tulikali awati emotoka y'omusada tebita mu Masasi nebuuza mu government y'opposition iwo vugani omusada niwo vugani president yali president Museveni aye mu government yo mwali kuvugira emotoka yaki etabita Masasi lwaki ngeni wo livuga yajigula ku sentebe nze tibona ngaku ntekateeka eyo ntekairi ono avugania yena niyenka asoso okuvugania nga Besigye yaliyo wawulira ku nti alese etabita Masasi abe obo ino obwongo tegeera kyendi kukola tukali awo ati tira mu kulangira kulonda tira kalulu nga Museveni akali president twalingira sano kati bakyusamu ati akalulu akokwe kugunga nga baswaire okuba kire iwo oli kubyetegereza byona mbyetegereza obwo ali ku kire ndi akalulu akokwe kugunga ali kuswala okukobera abantu ninja kuba kubaluti paper kuluno kati ali kutawo okuluno ati akalulu akokwe kalakasa akalulu akokuguba kati kalulu kyakakokuguba kyovana salawo nakantu kanzire mwene alemo ebidubo byange tomala bidakola ki ngoka ali kujja mu people power wasooka kuba waki nganga ali kuba wa people power nali musada wa FDC ayenzinga abata ifwa bibeta amagali kubanze ni musada wa kigabo era nkugema bulunyi nakuba wategeera nali mu FDC nga ife tuli basada nga widiganga kibuga kya bya mizano kyali kibuga kya ni game edevu kulembeze gediva abasada abayiganga nga widi ife tusalawo wenali omo baba yanko bati olivayo baba mzee wachi wae ni alevu ato omukaire yakukuza yana wa ni alevu ife tuli kubona nti omusada tufize bubi alwireko
eri ayankoba ati mwe mwogera kuba baba kati nze ayampaavu eyo ng'oviire kuno ndibawaire ekibiina nze ndi musaada omulimi ndi omusaada akola kyenenda ate ndi omusaada avuga okujja yenenda era nina ali mu people power yali ezirampa mafuta nze amafuta nga nata mmotoka yange wali okulankulira kibiina nga nta mmotoka yange amafuta twagerekera omukulu yali kujja era bwe yasula gano ku Golden ndi kubamu ku tiimu eyali gano ku Golden gano wali ku tiimu eyo nali awo emusita awo nga nifo tusibye ekido wano nga tugenda muntu gena yena kwogera ku mukulembeze nabe yasonega eyo tiimu etambula ebyali ali mukulembeze yenda kumpudiisa nako okutegeera ebyo katuno ate ezza mukulembeza ajja kwira kwatuwe mu ngalo oyina kweyiyiza